Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Kikinka shuk alli kunashkata paktakunkichu. Shuk hatun aqllayta ruranawan chimapurashpaka ñukanchik yachashka kallaripi ruraymi shuktakkuna kunashkata mashkana. Inkitaq shinami ñukanchik uyashun nishkata rimana kaq riksishkakunata kayanaka. Shinapish wakinpika kunashkakunaka uyanata mana ministishkakunachu kankuna. Judas libroka judío kriqkunapaq shuk kartami. Paykunami kallaripi Jesus yachachishkamanta achkatataq anchurishka karkakuna. Paypaq krinapi wawkikunatapish Jesustapish kuyashkamantami Judaska kishkarka Jesusta katinaka imata nisha nishkata runakunaman kutin yachachinkapaq. Judas 1:4 Judaska mana allita yachachishkakuna iglesiapi yaykushkatami rikuchin. Shinallatak runakunataka Dios mandashkakunata fakishpa imakunata rurachunmi pushan. Dioska payllatak imata nishkapika manatak shuktiyanchu. Mandashkakunata ñukanchik chaskishka Bibliapi imata nishkapika manatak shuktiyanchu. Mandak Dioska payllatak imata nishkapika manatak shuktiyanchu. Mandashkakunata ñukanchik chaskishka Bibliapi nikushka shina mana kaqpika kazunapaq kunashka mana kanchu. Judas 1:5 manta 10 kama Judaska yaya Dioska paktachiktak shinallatak ñawpama mandashkakunatami yuyachin. Kay kishkakunaka ñami ñukanchikmanka Bibliapi chayamushka. Bibliaka shuk alli librotapish yallimi. Dios rimashka chuya shimikunata ñukanchikman kishkashkami. Alli shunkuwan kunashkakunaka tukuy pachami Bibliataka ñukanchikta pushak shinata rikuchinga. Tukuripika Judas 1:24-25 Judaska Jesuspi kriq paypaq wawkikunatami animachin. Kishpichik kaqka paykunawanraq kashkata. Alli chirishkapish pushaypaq tukushkawanpish alli shunkuwan kunashkakunaka tukuy pachami ñukanchiktaka Jesuswan shuk ashtawan huchulla apanakuyman rikuchinga. Judas kunashkata kriq wawkikunaman kushkaka manachari paykuna uyasha nishkashina karka. Yuyaypi kawsana sinchita krinapi katirana panda yachachishkata willanata sakina. Shinapish wakinpika shuk alli riksishka imata huyaywan rurashkami kay tukun. Ñawinchishpa sinchita rimanapaq allichirishka kana. Bibliatapish Jesustapish kutinllatak rikuchinkapaq. Misión Chasqui uyachirka Samachik shimikuna ashtawan yachankapaqqa correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay pagillata uyashkamanta.